Ja sam mislio da danas ću biti ideja od zombe. Idemo. Single player. Na load game. O, tačno tamo gdje smo stali. I tu da! I tu da! Ja! Ja! Juj! I mean shoot with Sarah. Kung Fu Fist. Okej, ovdje smo stali. Zašto smo ovdje stali? Okej, zašto? Iz nekog glupog razloga buguje. Ova igrica ne ide. Okay, lock it. Lock it from the other side. Lock it. Ok, ovdje je zablokirano. A je ovdje close door. Close door. A i ovdje ja sam uigrao. Rekao je samo nekoliko reči i nisam više nastavio igrom. Ili smo ovdje stali. Ma jo, bre, ovo je. Epizoda. You have full health. Šta? Ja nešto propuzio kroz ovo, ja sam meni učio. Lock it. Lock it. Iz kog razloga je lock it? A? Ma kasnije ću. Ma kasnije ću da ovo prođem. Kasnije ću. Treba se vratim tačno samo da smo stali ili šta? Shotgun ammo. Ok, to mi treba. Ima još ovdje 22 ammo. 22 ammo. Uzet ćemo ovaj rifle. Možda ovdje treba se vratim. Je sa Boga piti. Treba da idemo. Prijebot. Šta? Gdje da stara se ide? Okej. Nešto mi sumljivo ovdje. I previše mi sumljivo. Zašto? Šta? Okej. Ovo bi treba bude otvoreno. Evo vidite kuda sam ja sve išao. Možda gore ne treba lakic. Evo go, evo. Okej. Lead pipe. Možda vas provali, so i ne može. Treba da se ide. Znaš možda. What the fuck? Ovako se u životu nisam zbunio. Ok, ovo igri se jako zbunjujuće. Medical. To take the hammer. Da neću da se ranje. Čekaj će se ranje. Okej, da treba da idem. Da treba da idem. Oh shit. Što me nervira kad se ovako zablokira negdje. Nemam pojma da treba se idem. Joj. Ne mogu da pauziram moj fucking video. Bila bi fora.
Lead pipe. Možda ovo treba sad. Šta je mislim? Treba da se ide. Ma jok. Treba gore negdje da se ide. Evo ovdje, tačno ovdje je stalo. Ali gdje? Sigurno ću naći neki način. Sigurno. Kje možda tamo ne treba se ide? Ma jok. Evo ovdje. Ovdje. Locket. Ovoj klic treba se mozga. Locket. Ovo ne mogu verujem. Pop machine, pomozi mi. Ne može se uzmi ni pop machine. Ja ne mogu da verujem. Locket. Sad treba u tu sobu da idemo. Da se prazno, sve ćemo tražiti. Te god bude moglo da se ide, ali ja ne mogu. Iskreno ne mogu. A fuck. Pop machine. Šta će pop machine? Ovdje će se to vrat. Mogu je ovdje da otvorim. Podno ne vrati ovdje. Jau, da. Clear arena of zombies. Zašto treba nekde zombi? Oj, koliko se došao. Clear arena of zombies. Lako će mi to reći. Što ću mi se to čiju? Get to the demonstrations. Pa da, lako je reći. Nije lako. Vidim ovdje emo. Vidim dosta emo. Shut emo. Get to the demonstrations. Šta je? Čelo se skinu skroz. Headshot. Ok, vidimo ovdje odmah klupu. Try medical. Ako sam dali molotov. Nisam dali džabe. Izvinite u početku što smo propustili dosta vremena. No, nasranjam. Treba si ide ovdje. Možda ovdje nekim slučajem. Vidite koliko ih je. Ja ne mogu verujem. Lead pipe će ovdje radi. You have full health. Znam da će sada radi onaj ovdje koktel. Ovdje. Ovdje, brate, će radi. Sad dođite. Dođite. Ajde. Zovem vas. Dođite. Ne daš nekim motivom. A imaš jedan, a? Gle ovo. Bacaj tamo. Pogore u paklu. Ovdje ću sad bacim, gle ovo. To je to, sine. Gdje se ide? Vi što još dolazi? Treba možda ovdje negdje? Da? Hoće da živi. To znam 100%.
Joj, živi. Žiga što pada, da. Ima li još ko da ga rokne? Nema. To je čudno. Dobar dan. Hoćeš jednu porciju metaka u glavu. Hoćeš ti, evo. Piljevi. To je to. Ali ti jedan veliki pozdrav. Mi se vidimo u sljedećem klipu.